Jesmo spremne? Ne. Da. Mentalno ne. Okej, mentalno, to još treba malo vremena. Hajde da se malo smirimo i da započnemo ovu našu zadnju priliku, zadnjom danu. Hvala vam puno. Nadam se da ste uživali u našoj ljetnoj školi, da ste toga puno naučili, da ste se upoznali sa novim drugaricama i da se vam generalno ovo iskustvo sviđalo. Eto, sad ćemo pristupiti tim vašim prezentacijama, projektima. Sve sam vam već objasnila, onda da li ide naš tim? Nula. Hajmo! Ako ti se spala oči, ja nisam prima. Nastavljamo. Skrivene naše igre za ovako. Evo, dobijam drugi joystick. Pa ne treba samo taj. Šta treba? Sad dok ništa. Dobar dan. Da ste zvuk na zvučnik. Ja sam... Eto da sad se dobro. Dobar dan. Ja sam Andreja. Ja sam Ivana. I ovako mi zamišljam smrt City Banja Luka. Kliknite ovo dugme da saznate. Ali dugme će zauvijek biti tu jer nismo da se znao riješiti. Lijepo je. Hajde čujemo se šta imate tu, šta ste napravili. Ukratko, bilo je još puno stvari koje smo žele dodati, ali naravno nismo mogli naći ili su se plaćale. Uglavnom. Jel nam sad veselo bilo sve? O da, imali smo tehnički poteškoća. Uglavnom. Mi smo ovako zamišljali naš Smart City, jer smo tako zamišljali. Elena Priljeva. Okej, da. Elena, okrenem prema Elena. Zamišljamo da u budućnosti bude više malo parkova i da bude malo uređenije sa fontanama i... Uglavnom više uređenja, više cvijeća, više prirode i mislili smo više solarnih odesa. Ja nešto pitala. Uglavnom više solarnih mašina, mašine koje rade na solarnu energiju da bismo što manje štedili vazduhu ili drugim stvarima koje se mogu štetiti. Ja bar ne pričam. I ovo da idemo po treći put video. I također ovdje smo mislili za ovu trčanje smo mislili da malo obnovimo, naravno nismo znali kako. Želi smo da obnovimo da bi bilo malo uređenije i sigurnije za ove što trče lože bicikla. Da su motocikli električni? Da. I mislimo da će možda u budućnosti biti više motora i ti tako... Ali koje rade solarne pogone ne bi zarađivalo. Također smo ove, možeš okrenuti, bandere. Da, one rade na solarni pogon također. Mislili smo da ti na svakom da krovima zgrade imaju takvi, ili da su ovi kao što štite zgradu. Ovi što su iznad zidova, kako da objasnim, da su isto napravljeni od solarnih panela što bi pomoglo kao da se manji račun za struju. I Elena priča nešto. Originalni plan je bio da napravimo senzore u slučaju da se djevojka vraća kući sama koji bi mogli prepoznati pokušaj nasilja, da napravimo sigurnije okruženje za jednu djevojku. Ili bilo koji pol, mi ne želujemo. Mi to sigurno. Imaš i druge? Da, napade. Mi ne želujemo, mi prihvatamo sve oko nas. Osim toga, plan je bio da napravimo nešto što ne bi štetilo prirodi i da više podržavamo i kao spread awareness o svemu tome što se dešava iz razloga što, pa recimo, topljenje. Jer očigledno vlada neće. Nastavno. Tako da, želi smo pomoći kao koristeći energiju od prirode ili nešto što će manje zagađivati nas i druge stvari. A da u isto vrijeme kao više štiti nas i životinje i sve što postoji. A je vam bilo zabavno? Da. Ja. Ali to nismo stavili u projektu. Bravo. Super, hvala puno. Ovo je ti jedan sada.
2. Joj, tako smo Čekamo tako roditelje da pripremali. dođu da vide ovu prezentaciju. Aj, može, Katja, Je li lako. ovo snimljeno? Čekamo na roditelj pa je bolje da sad... Ovo se nam javlja. Ne vjerujem, to ćemo mi zaslati. Hvala. Od srčice. Ovo ima da sačuvam. Ove videe ima da sačuvam i gledam za 20 godina i onda se smijem kvalitet kamere. Ja se izvinjam, smijem kvalitetskog mozga. Ne, za 20 godina ćemo gledati ovo i smijati se kako smo bili smiješni. Da, su tako. Ajde da vidimo. Eto naš tim 2, Katja, Lana, floor is yours. Šta ste nam smislili za grad budućnosti Banja Luka? Bravo Šalana, kako je svima 2? Kaća ne vidim. To je bilo kraj. Wow. Evo, Preko mene. Ovdje smo mi zamislili da bude više zgrada. Frižidera, gdje mogu ljudi nešto pojesti. Rade da lete, nismo mogli da se... I da ima više fontana, parkova, da bude sve više ukrašeno. I da... Ovo je slučajno najviše bijela voda, ja sam mislila da će biti fontana bijela. Mogu smijet boju? Da. Dobro, šta imate? Znači, Imamo da ona nije baš bilo dobar programer i nije izbrisala one 2 vaze tamo nazad iz zgrada, dok se to ne vidi baš nešto. Ima ove zgrade tu. To su te zgrade koje su... Zgrade. da su smart. Pa jesu smart. Isto su. Pa nisu baš, ne izgledaju tako. Ali nismo mogli naći. Druge je bile jedino. O, da. Znamo što s druge strane, a ga krenu se malo na drugu stranu. Kreni se kaće. Aha, dobro, šta je to dole? Aha, ima ovdje robot. Ima i taj robot. A, robot. Koji čuva da nam neko uništi okolinu u tom. On bi se trebao transformisati kao nekog robota, ali nije htio nešto ne radi. A tu su te fontane gdje Zauke, mogu zauke. voda hoće i... Dobro ste. To je to. Da. Hvala lijepo. Da vam bilo zabavno? Jesmo. Bravo. hvala. Hajde sada. Bilo je se to. 1. Bilo je dobro što. Hvala lijepo. Imala sam godak koji sam se tim. Kako priđem, mi meni grizu. Da će biti fontana bijela, bilo je kao čokolada, bilo je Onda naš tim, onda naš tim 1. Zdravo, ja sam Lana, ja sam Dobriljena, predsjednica i mi predstavljamo tim broj 1. Kada uvidimo na ovom magičnom dugu, možete vidjeti kako mi ovo mjesto zamišljamo u budućnosti. Mi smo ubacili ovdje više nekih rasvjeta, klupa, kanti za reciklažu, Pogledaj malo dole, vidim neke auta, ali ne vidim dobro da vidim. A, dobro, šta ima još naslov? Ja nisam sigurna. Ovo skorije za matične, lagano se prije. Isto tako neke drveće, neke cvijeće, tamo ste... Dodali smo svjetlost ovdje oko. Aha, lampe? Da, lampe. Šta je to zeleno tamo? Ček. To su veliko kontejneri da sačuju penis da spao. Dobro. Mislim sada malo. Ostalo sve isto, tako da ti pogledam. Vidi se tamo, možeš li još malo, vidi se ta kanta zelena za smeće. Evo, super za reciklažu. Ovo su električni auti, jel ne? Da. I koja si se zvodila? Krasno. Nosi i ugasno. Super. Je li vama bilo zabavno?
I evo. Bravo. Hvala. Idemo još tim broj 3. Nešto sam Da vidimo. Vište, ovo je intenč premijera. Znaš da na ovaj pripišćeš, a na ovo ćeš izaći iz programa. Imate male glave. Zdravo, moje ime je Lara. Moje ime je Višnja. Moje ime je Ana. I danas vas vodimo na ekspediciju o pametnom gradu Banja Luci. Sve što je potrebno za početak je kliknuti na magično dugme koje se nalazi ovdje. Sredno! Naša ideja je bila da realistično pokažemo kako mi mislimo da će Banja Luka izgledati u budućnosti i kao pametni grad napravili smo, možda se krije prema ovome, jednu zonu koja će biti obavljena besplatnim internetom, gdje će moći da sjedi omladina, kao i pametne klupe i svjetiljke koje će biti postavljene. Također imamo mašine koje imaju blickalice i sokove, a zamislili smo i da ima više zelenila, više zelenila kao i više građevina koje će da budu po gradu. Super. Super, bravo. Imam formalni poklona. Kako si stala? Brzo ste završili. Hvala vam puno na prezentacijama, na vašim idejama, na projektima. Koliko ste se trudili, meni je stvarno drago da sad mogu potpuno se da pogledam. Može sad i roditelji da probaju VR setovi, znači bilo koji od projekata. Ja predlažem da naš tim jedan pokaže roditeljima kako da se stavi VR set, ja mogu da pomognem da sredim, kako da se klika na dugme, da i vi se malo igrate, zabavljate. Vam može sam koliko je nam treba vremenski? Mislim, minuta, bukvalno. I naravno vi onda nakon toga djevojke možete da uđete u drugi grad, druge grupe. Ali lako se pokvariti cenzure. Sam stava. A da nismo hvala. Ba mislim kao meni. Tim jedan, tako. Sam te radi? Jeste ovdje na kraju sestra? Jesmo. Ti znaš u mjesecu? Ja sam mislila. Evo ga. Zemijela se poradili. Ja vjerujem. Evo sad možete s tim kontrolerom da upjerite da vidite da ova linija pokazuje na... Da. Nemamo cijeli život da ja imam kratko. Ja sam imala I sad možete se okretati lijevo, desno, glavu, gore, dole. A, se slučajno samo tu sa strane dugme je za izlazak, a to prednje je za kliknut. Slobodno se oko sebe okrenite. Da, eto, slobodno, prednje, da. Ovo ovdje dugme. Ovo
tu. Da. Dobro, dobro. Već mi nestati, pa da Pa ne, ja sam vjetrom da se može Sjedi na to, auto. To se kontrole imaju sa strane, eto tako. Sada pa kliknem tu nešto se... Ne. Stvari, ja sam To je samo bilo samo poslatno. kad mislimo na ono prvo da se Aha, da se pojavi. nešto pojavi, to sam mislila, da. Sad ja prolazim kroz ovo. Ja sam desna. Tako da ovako da ne sam, ja. Imaju one monake, pa sam prije. Eto, idemo ovako sad sve. Jeste, to je. Da izađem sad. Pa hoćete vi probati? Eto, da ne moram nikla sa se provjeriti. Mogu vam ispočetka, možete. Ne, mogu napraviti ovako. Mislim, ne treba, ako samo možete gledati okolo. Dobro, pa vidi ovako, auto. Vidimo vi se vidi. Da, ali kako ne imamo da se jedan stvar. Dobre, Eto, daj nam jednu. Hvala vam puno da ste došli. Ništa, Hvala vam. Ćao. Hvala lijepo. I sad ćemo službeno završiti našu ljetnu školu. Nemo ići tamo. Da vam Ćao, vidite. sad ćemo službeno završiti našu ljetnu školu tim da vam damo certifikate jer ste se stvarno potrudile. Hvala vam puno. I evo, znači da ćemo završiti sa grupom. I svaka kad primi certifikat treba da se nasmiješi da jedina uslika da se snimaju To je vrlo bitno. To što je na internetu neće nikad izaći onda. Vi svi da ostanemo nekako Čak, u jel kontaktu. izlazimo odmah da zovemo? Ja imam... Andreja, Ja sam se izvoli. Prva. Da smiješite. Izvini. Ne, mora da rabi se Eto ga, izvoli, sve najljepše. Onda imamo Ivana Bolić. Dođi Ivan kod mene. Notice how you're sitting. Osmi malo Super, hvala. čestitam Ivana. Jesu još do osmi? Čekaj. Najljepši. 13. Čestitam. Imamo drugu Elenu, Elena Petrović. Najljepši osmije za kamere. Tako. Hvala. Čestitam Elena. Sad imamo Lara Marija. Naš prijatelj visok. Lara, najljepši osmije. Čestitam Lara. Sunčicu. Vidjela sam rekla. Majlo. Bravo. Hvala. Katja Dragičević. Osmi. Čestitam Katja. Doviđenja. Sad imamo Lana Dragičević. Dođi Lana. Hajdemo se na kamere. Treba vježbati. Čestitam Lana. Da, evo nam zadnja Ana, grupa. dođi. Ajmo! Queen.
Očekujem sve takove na Instagram, naravno. Možemo sjeti nekako. Nemate moj sva sreća. Naći ćemo. Nećete. Ana, Dolja, crta, ciglana. Ne! Šuti. Hvala ti. Sanja, ovamo. Ok, ajde da ispadnemo dobro na ovoj. Eto ga. Ajde, daj ti uslik, ajde. Ajde, Sanja još da jedinu uslika, hajdemo. Azal. Osjećam se kao, znate ko onaj rukometašica što se slika nakon meča? To sam ja radila. Evo, Hvala, Sanja. Sutra kad u novinama izađe, sjeti. Uredne besno. Umiremo od smijeha. Jesmo mislili